Apex. Oke. Oke. Oh, sudah patah. Terima kasih. Iya. Oke, santai saja. Apa? Ada apa? Hah? Laughed at every little thing that was against the rules. Alright my gengs, bye bye, welcome back with me Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian my gengs? Semoga kalian baik-baik saja dalam bentuk selalu stay safe. Everybody sing sangkap duda. Di video kali ini my gengs, kita akan melihat lagi ini gamers yang emosinya sampai to the bone. Emosinya sampai ke tulang saudara-saudara. Pokoknya mereka sudah tidak sayang lagi dengan barang-barang konsol-konsol mereka yang mereka beli itu mahal-mahal. Mereka banting-banting ini, pokoknya emosinya mereka sudah kerasukan dajjal saudara-saudara. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat ini emosi para gamers ganteng idaman. Apa sih? Langsung saja kita jump into it. Oke. Why am I not using my shotgun? Fucking bullshit. Itu dia marah-marah tapi kelihatannya tidak marah-marah ya. Lihat. Dia tembak. Why am I not using my shotgun? Fucking bullshit. Bullshit. Mana shotgun? Fucking bullshit. Tidak. Itu bukan emosi, itu hanya ya karena mungkin dia cewek ya, keluar feminimnya, tapi tidak apa-apa. Ya, dia main apa ini? Langsung emosi, berdebu lihat. Ya, dia langsung banting semuanya, lihat ya, ganti keyboard ya. Oke, lihat emosinya. lihat dia emosi, lihat matanya. Emosi dia. Tobat. Dasar Anda kerasukan dajjal Anda. Oh, 99. Are you serious? Why do I not Apex. have that shit? Oke. Di Smackdown dong. What's happening? Di Smackdown dong itu kursinya tadi. Oke. What's happening? Your mom is fat. Jangan tahan bro. Jangan emosi. Ini hanya game. Tahan bro. Jangan dibanting dong. Tahan bro. I'll do more seconds. Ya. Oke. Gitu dong. Ya, oke, you died. Oke. Jangan emosi, Bung. Tahan biasa saja. Fuck. Sakit sendiri kan? Sudah saya bilang tahan emosi. Ini Anda menyakiti diri Anda sendiri, berdebu. Lihat, ini game, hanya game biasa. Lihat. Editor tolong di zoom lagi, editor. Lihat dia mau ketok. Iya, terima kasih. Ya, sakit sendiri, lihat. Sakit dia. Tobat. Sakit sendiri ya. Berdebu. Oke. Mira sucked my dick 2 weeks ago. You mad? Yo, why is that not a banned word from Don't? Ini pacarnya Mira. Yo, mods, ban that word from being donated to me. What the fuck is that shit, dude? No, I no comment. I'll get banned. But congratulations. Oh, sorry. That's cool. Look, I hope Mira's doing great. I miss her. Ya, ini live di Twitch ini. Yeah. Oke. I love League of Legends. I'm currently in highest LP. Tidak ada unsur-unsur emosi. Season 9, which is about Apakah ada emosi-emosi di sini? Nice. making gains. Alright, so it's 1 minute into the game. My Okay. teammates failed our point defense, and because of the failed point defense, we are starting the game 0-2. We're actually Ya, just running dia at meninggoy. this point. This is the status of the fucking game. Meninggoy kan dia? Okay. This is the status of the fucking game. Like, look at the game, dude. Look at the game. Look at the game. It's actually insane, dude. You have no idea, man. I can't handle it anymore, dude. No idea. I fucking live this shit every day. Dude, I can't handle it. Mana? Mana banting-bantingnya mana? TFT lock. Dude, alright, dude. Bacot, ini hanya bacot doang. Banting dong. I can't even play. I
I can't play. I can't Banting play. dong. I can't play, please. Ah, tidak ada banting-banting. It doesn't matter what game I'm on. It doesn't matter if I'm Challenger. I'm not going to play good when I'm annoyed. It gets to my head. It makes me lightheaded. I'm fucking lightheaded right now because this guy's AFK. Why are you AFK? Why is he AFK? Why is he AFK? Why is he AFK? Why is he AFK? Mana emosi? Saya cari emosi. Ah, itu dia. Ya, oke. Begitu. Itu yang saya cari ya. Itu banting dong kawan. Ya, dia lagi. Dia lagi. Ya. Oke. Oh. Dude! How does that not hit? Kenapa ada kaki anjing? Baru kali ini saya melihat orang memukul meja pakai kaki berdebu. Lihat. Dia pakai shotgun ya, tembak, tidak kena dia yang mati. Lihat. Kenapa harus memakai kaki? Saking emosi. Ini dia. Ini dari wajahnya, ini wajah-wajah emosi. Itu saya baru bilang dari wajahnya. Wajah-wajah emosi. Apalagi yang bermain barang ini. Sudah hampir finish loh. Dan dia jatuh. I said not to donate, retard! Yeah, I remember I used to be able to fucking edit, dude. Tofu. Ada lagi dong ini Tofu, bukan main. Dia banting meja pakai kaki ya, menggebrak meja pakai kaki. Ini orang hobi-hobi pakai kaki. That's fucking game, man. Astaga, dia lagi. And then what? Then what? I thought to myself like some crazy, complete idiot. Hey guys, thanks for the sub, man. Wait. Jangan emosi dong Anda. Ya, oke. Tembak menembak dan ini tidak kena dong, tidak mati dong ini lawannya. Tidak kena anjing. Holy shit. Santai mamen. Bukan main, ini orang-orang seperti kerasukan Dajjal. Oke, dia main. Emosi, banting dong. Banting, pukul. Ya. Oke. Itu dia. Dibanting dong. Oke. Fortnite baru sampai. Itu ada orang. Ya. Bapak Sombayang tolong. No signal. Langsung no signal. Biadab memang. Itu baru emosi sebenarnya. Itu baru kerasukan Dajjal. Oke. I'm pressing. Santai dong boy. I'm pressing 5 and it's not. Sudah patah. Terima kasih. Iya. Kerasukan Dajjal. Iblis. Twitch hates you. Oke. Awas. Ya, oke. Itu dia. Oke, santai saja. Apa? Ada apa? Hah? Tidak ada angin, tidak ada badai. Ada apa ini? Hah? Anjing. Tidak ada angin, tidak ada badai. Ya. Oke, main game selayaknya main game. Hah? Meninggoy. Emosi dia.
Emosi, dia tadi emosi. Jangan boy, jangan boy. Boy jangan boy. Boy. Santai no boy, jangan boy. Bukan main. Ya, oke, leave the game sudah. Ya. Dia bawaannya santai ya, dia tidak emosi, santai. Bukan main, baru saya bilang. Baru saya bilang dia pembawanya santai, dia tidak emosi dan boom. Langsung dong anjing. Dia lihat, dia tak harus stick PS-nya ya bagus dan wow. Kerasukan iblis lajar. Lucifer semua kerasukan. Nah, ini kok dia ada manekin ya? Dia main game ada manekin. Banting. Tadi wajah Anda wajah pemberontak ya. Banting. Tepuk tangan. Iya, oke, itu dia. Itu yang saya cari. Itu. Ya, senyum sedikit ya. Terima kasih, keyboard rusak. Oke. Oh. Mike dia berkat anjing. Ja, wieder zwei Leute landen. Zwei Banting bro, jangan banyak. Iya, oke. Begitu dong. Banting bro. Aduh, muka-muka pemberontak. Dari wajahnya ini pemabuk berat, pasti dia akan banting ini. Oke. Anda yang meninggoy. Lihat, iya. Terima kasih. Banting bro, itu dia. Itu dia. Ya, main PUBG dan baru sampai pasti langsung meninggoy ini. Ya, pastilah ya kan. Ambil senjata, pick up. Oh shit. Tunggu, ini yang terakhir. Dia minum apa itu, oli? Hah? Sudah. Kalau cuma lempar-lempar begitu biasa. Om. Pukul kek, banting kek. Dan ya, guys, mungkin begitu juga tapi video untuk hari ini tentang gamers yang memang balalahoy emosinya. Dan nantikan video-video berikutnya, guys, jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody. See you in the next video. Dadah.